Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 13 ноябрь 2022 жыл. Ноокаттагы бүгүнкү жылкы базардагы болуп жаткан жылкылардын бааларын сиздер менен чогуу билебиз. Бул чыгарылыш жарым саат же болбосо 40 мүнөттүн тегерегинде болот. Чыгарылыш кандай болот сиздер менен чогуу көрөбүз. Сиздер реклама үчүн биздин телефон номерди издеген болсоңуздар, телефонда экран бетине жайгаштырылды. Сөз түрдө байланышка чыксаңыздар кызматтабыз иншалла. Анда бүгүнкү чыгарылышты баштадык. Колдоп туруңуздар, класс деген белги басып туруңуздар достор. Могу тору кашкандын баасын билүүдөн баштайм анда. Машалла. Туган тору кашканын жашы канча? Жазга бышты. Баасы канча эми бунун? 700 миң. 9 миң долларын тегереги. Машалла. Бул миңгиби? $700 миң кем бар экен достор. Номерин сурагандарга эмне кылабыз, айтабызбы? 0509 Kaça? 20 ошол номер байланышка чыгасыздар. Онда мына көктүн баасы кызып атат достор. Азыр киребиз. Көктүн баасы кызып атат. Kançaga çıktı? 188. 200 mü kim var dediniz? 50. 250 dediniz mi? Bir Rasul. Rasul. Bir el çıkana, bağırsağında otur. Ha? Bir. Ha? Bunun jaşı qanday ekan, Rasul aka? Bıştı mı? Жазга жаңасы? Жазга 3 yaş. Жазга bıştı mı? Puttан. Жоқтар өсіп. Бұл тақа көрінді екен, а? Ben karazmaz verendim. Kuluna canım bu dese inandı. 5000 pul veresin daha. 5 koydu. 195 bin. Rasul. Bereke. Ha? Var bereke. Rasul. Ha? Beri. Şunu sağda yakşı oldu. Bana şu kadar. Gel. 190. Var bereke. Var bereke. Belene katıp kaldı. Belene nasıl ki? Öyle sat. Şunu sattık. Sağlar yakşı oldu. Var bereke. 95. Almaz. Şansın mı da koy var? 195 milyon bazı. Aytılış bazı 250 milyon. Suyunaga beri qarang. Ne gap boldu? Assalomu alaykum. Shunday turib bir intervyu beringiz qana bir. 4 ayda ko'raylik o'rta. 4 ayda? Bu borli erkek. Omskidan kelib turibdi. Qayerda qarab turibdi. Qayerda ekan? Qayerda? Omskidan kelibdi, Omskidan. Qayerda жүрөp турат ekan shu turishda? Turishda egasimi? Nima turadi? Ya aytılış bazı qancha ekan suyunaga? 200 da o'tadi. 200'den deydi. Tandağın 200'den. 100 qilib o'tadi. 100 berdi ha. Ya bular jaşı qanday qo'yapsizlar? Batırış. Жазга кунан. Келіп ақсылардан айттым, ақсыларым деген жасылары дедім мен. Jaşı qanday ekan jekse? Bundan mı dedi? Bundan qilay. Aytılış bazı qancha? Aytilish bor. 600 mü? Oyaqqan qanday ay? Bütpöy. Berbeysin. Betondu süsleyen berbeysin. Ha.
yere turgan oyuncu. Yok adam şunday. Buna dair kamırdı karma öyle koyamıyor. Soğusuna karar. Allah 360 gibi. Ha. Yok. Var da verse. Köriz geldi. Şunday ben bunu. Var kursağımız. Ya kursağım gol aldıyım ha. 70 iken kursağımız. Tör yüzgöl 20 bin koyu presimdi. Ha. Harma. Oldu mu boşuna çektim. 80 bin sonra sattım mı? Ben vay bala. Maksat kurtarışını sağ olur. Atın gibi. Ha? Atın kurtarışını. Uzak. Bir an kıldın tuzak. Atına geldi. Oldu mu? Oldu ya. Böyle. Hardarın boza, kedar ali. Gel. Endi 300 aydan bugün maaşı bozardı birinci saat oldu. Çileke elini alıp getir. Ben bu lidere koydu az baka. Koydu. Hey. Hey, dayak şıma oldu. Ne dedin 80 ya? 25 ver. Ne dedin? 80'e berekesi var geçin aynen. Hataylı. İlgilgende uğrup bir saat bir yaman hasat nokatça. Çallatta emesler sizlerde gidiyor hızlı çıkılıyor diye. Bitti hızlı çıkılıyor ulan gen sapayat. Şegin 250'den başına alasın. Eğer satat. Erkekçe soda kıldı o yağında esepka oldu. 80'e bereke var. Kızığı da annesi. Ha. Hataylı. Yerin hem neydi? Yerde o 380'e watt çıktı. 380 mingga. 80. Ya parodası ne olsun mümkün bunun? Jaşı жазға бышты екен. 380 мingге болду. Ya tor аттың бағасы қанша туған? Десең кетіп қалады мынаны. Аттың бағасы қанша екен? 200 миң. Жашышы? Жаңасы. Қай жердікі екен? Ош. Telefon номерді айтайлы. Айтыңыз. 72 менен. 17. 12. Бұл аттың бойы 1.65 шыға ба? 70 шыға ба? Биік ат. 200 миң кем бар. 200 миң кем бар. Жақсы. Ем çoğazdın ha? Aydançı? Muna saman bağ oldu, qanday oldu? Bir öyle çağır. Qaysı bağ oldu? Saman mı? Ha? Qancha bunun bağısı? Sol oldu. Qancha çıktı mı? 80. 85 geçir. Ya 70 bağısı qancha? 70 bağısı. 70 bağısı qancha? 150 min dedi. 150 ming. Endi bozor Jackson qanchaga chiqdi? 400. Bağısı qancha ekan? 250. Жақшычы? Ақбозат қанша екен туған? Көкат қанша көкат? 250. 250 мың. Сұраған аз 200-ден жоғары oldu. Аттың басы қанша? 120 мың. Қара аттың басы қанша ақсақал? 300
300 değil. Ya attın bağısı kança eken? 400 bin. 400 bin. Şunta hep surayı vereydim bir şekilde. Olcay ay torattı ver ayda dostum. Kança eken bağısı? 250 bin dedi. 250 bin dedi. Hocam makamcı vereyim ya. Ketapçı adam bunu yapma. Gündür salkanalı ey. Oy. Gündür salkanalı. He. Sizden mi aldın? Sizden mi? Ne oldu samançı? Ya samanlı bağısı kança eken? 200 bin. 200 bin. Bundan bir. Al qaysı? Qayerda gördün? Qarattı o. Qarattı orta qaydan çıktı kan? Buna tablodan verildi qarat. Bağısın bileydi. Yesin telefondan verin qaltıram dostlar. Bunun yaşı kança endi? 8 mi? 8 yaş. 8 yaş. Bağısı kança endi? 300 bin. Bulağı dayın da. Yok Allah'ım Aygırda жүрген. Aygırda жүрген. 300 bin kem var. Boyu kança çıktı endi? Boy 170 plus kadar. 170 plus var. Yaxşı. Buna attın bağısını bilelim. Bileniki. Aytmadığı bağısın. Bu ulaktan gelgen mi çok şey ha? Ha? Hazır. Bayaqı 400 mingga chiqdi dek dostlar bağısın. Çok qaytamiz. Attın bağısı qancha aka? 200. 200 ming. Jashicha? 5 asıl. 5 asli. 200 ming. Evet canvarı. Qancha ekan shular aka? Aqsaqlaydi buni. 300 ming kam var. Qayerdan aka bu? Haydarkan. Jashicha? 6 yaş. 300 ming kam var. Siznikichi taqsir? Bishti. Bağısı qancha? 300 ming kam var. Tak. Telefon nomeri aytaylı o qiziqqanlarga. Satılıp beradi ha, sodаңызlar deb. Ha. Buna kuvvet nesi? 78 milyon. 88 42 88. Buna çok bishti. Ekonomten surayı öğretkesler. Жақсы. Жақсы. Onda bir jaulanıp bir at turar, Qaraqashqa. Машина отта. Aleyküm, жақсымы? Qancha deb turatdi? Qancha deb turatdi? Qancha attın mas? Yesi жоқ ba? Yesi жоқ. Mınanda qora atlar turadi. Delishken ketdi. Bunu bileyli. Qancha bunu aka? Mana qayda ko'rsatib. Bir ko'rsating atdi. Ha, yaşı qancha bunun? Çatqa ayaqlar, ko'p. Qayerdan atdı bu? Birisi. Бұл жаллаваттан. Жаллаваттан. Yaşı qanchada bunun? Жашын билбейбиз, биз алып сатабыз, алдык. Мына киштери каралары турат 7 жашта. 7 yaş. Bağısı qancha aytılış bağısı? Басыны 300 сурап атабыз. 300 ming. Aka boyu Гарантия деди, эми Алла билет. boyu qancha шығады aka şu turishda? Boy 60 чыкса керек. 60 шығады ha? Tutuqol көрсетен достар aka. Жайында. Tutuqol таза. Telefon nomeri сұрағандарға айтыңыз hem. 79 менен 41 34 11. Şu nomeri байланысқа шыға бересіздер. Bağlanышып көресіздер. Ya, Ақбозатты сұрады міне бай, ha? Кетіп қалдыңыз да? Бай. Қанша бұның басы? Бұлда ұшылардан ба? Азырқылар номерге шығауыз дағын. Бұна Ақбозаттан сұрап Бұл қойыз. бізде. Басы қанша? Bunun басы көрсөтсөң уктабай экен, эй. Вот меңесиңер айлантырып, нарак беракка кичине бастырып койсоңор, кызыл акыл. Клиентке жақсы көрсетсін дең, ha? Мына карат өзү чабып жүрөбүз. Бул гарантия. Така улакка салып, коркок улакка гарантия деп бербейли ана. Так, мына қанша? Қанша дейсің басы? Bunun bası
200 сурап атабыз. 200 миң. Ооба. Жогорудагы телефон номери байланышка Ошол чыгасыздар. эле номерге байланышып. Байланышып көрөбүздөр. Жакшы. Арзан акчага сатпайбыз бирок булар дайын ат. Дайын ат. Буларына жок, а? Ат канча экен? Ой. Аласы калды. Аксакалдын атын баасын билелим. 400 миң. Жашы канча таба? Бышты. А, быштыбы бул? Бою канча чыгат эми бунун? 170 барат, а? 400 миң кем бар. Ат чоң ат. А, мындай айдайсызбы? Ушундай болот, балдар, ушундай гана. Ушундай гана. Аксакал каерден келдиңиз? Оштон. Номер сурагандарга айтайлыбы? Телефон номер айтайлыбы? Телефон номер айтайлыбы сурагандарга? Айтыңыз. Мен телефонуmu айтайын. 76 менен 00 90 71. Ушул номер байланышып чыгасыздар, баалашып көрөсүздөр. Аттын бир аркасын үстүнүздөр, а? Аттын көрүнүштөрү, чатка аяктар. Ат 400 миң деле. Улантабыз. Баул аткан жерлердин өзү. 88 канча экен баасы? 400 миң. Жашы канча экен, кандай экен бул? Жаңасы. 400 миң. Бау, не болду экен баягы? Жаңасы 400 миң. Ya uşul toru satıldı mı? Ha? Satılmadı uşul? Azıcık ona toru satıldı mı? Baylan durgan. Qanchadan deyapti ekan bular aka? 200 iken. Aytılış bas. Hammasi. Qayerda ekan bu? Kalen Rostovdan geldi. Rostovdanmi? Mına Qaraqashqan bazı suraydı. Jaşı qancha bunun? 1,5 yaş paltırashqa. Bazı qancha bunun? 170 diyor. 170. Lekin 100 dolar ekan da. Suraganlar nomerdi aytыңыз aka, qiziqqanlarga. 1996. 196 ha. 999. Aha. 999. Aha. 169. 169 arkada. Görüyorsunuz. Vallahi görüyorsunuz. Anda bundan bir gelişken pazar içinde temir kök turadi dostlar. Bunun yaşı kança da kan? Yazgamıştı. Bağısı kança? Bası 200 dolar. Bağısı 200 mükemmel var. Soranlara ben telefon numarını aytayım. Telefonunu aytayım kızıkanlar için. 72 men. 0472 63 0488 numarına baylanışıp görürsünüz. Boy büyükken ha. Aksakal taydın bağısı kança eken? 350 de otam. 350. Yaşlıça. Paltaraşka? Acıtı da var paltaraşka. Bağısın görüyoruz da. Yaşı kança bunun? 3 yaş. Bıştı. Min gibi? Min eken ha? Tuğul taza. Bağısı kança bunun? 400 bin. 400 mü? Kayerdeki bu bak ha? Boşluk ha? Kavaklarda karamızda kavaklar. Al al. Dostlar, pazar içindeki çoğun atlardan biri eken. Kökürü gomurulu, kutu bol taza. Bağısı 400 bin.
5000 dollar керек. Сұрағандарға не қыласыз ака? Номер айтамыз ба? Сұрағандарға номер айтайлы? Айтыңыз енді. 0704 менен 67 33 Ушул номерге байланышқа чыгасыздар. Бой канча чыгат? Бой 1.80 шығады. 1.80 чыгабы, э? Ona liboy мына балаға тұрған ona жанына. Жоош бу негизи. Ой, мынакей 1.80 болгон. Баасы кандай кармаган жоош бу негизи. Жош қармау. Жакшы, саудасын берсин. Мында бир жерде кашка турат достор. Бунун баа жогоруда биз баасын гана сурап өткөнбүз. Эми толук адресин айтып, номерин калтырайлы. Укам, алдыра кайдагын? Алдыра кайда? Так, бунун жашын айтыңыз эми ака. Ушунда карап турат. Жаш жағасы. Жаңасы. Данчак. Россиядан келген. Данчак, Россиядан келген. Бою канча чыгат? 1.67 шығады. 1.67. 1.67 мынакей. Баасын айтыңыз эми, келиштирип. 400 000 кем бар. 400 000 кем бар. Сурагандарга номерди айтайлы. 79 000. 0779 07 07 84 84. Ушул номерге байланышып чыгасыздар. Каерде отат ака? Ошто, а? Жакшы. Үйүрүндө жооп. Могу караатты сурагандар көп болду. Өткөндө Orta götüreyim. Ver ötağımızı. At баалтабы? Канчага чыкты? Айтылыш баасы канча? 350 000. Şu torunu görüp kaldım. Torunun bası kança lan? Tugan. Şu surayın desem şu dip. Ça, bağıldı. Torunun bası kança? 400 bin. Жақшысы? 7 жаш. Номер жазайлы енді. Тұрған бағат қана? Жаллават kişi. Баяқы. Hatta aldım açık bu. Жалауаттық қылып келді. Тұрған қанша кетті алдың? 480 milyon. 480 же 380? 480. Çatı ekan. 3 шар екен, а? 3 şöyle bir şey. Мұны Ана торунun бағасын біледі достар. Жашы қаншада? Babası yaşı 10 yaşta. 10 жаш, а? Өткен? Ulağı var. Hı. Barca ocağı indi. Қанша ең бағасы? Bağısını cavuştur 250. 250 min. 190 қалғансың. O. O ne demek? 190 oğan. Oğan ne diyor? Тұрмұхамедке шыға бересіңдер. номерді жазып. Номерді айт. Номер şu. 56 bin. Ha. 3.08 Çö деп қойды. Көкті көрелі достар. Жашы қанша бұны? Баспайды қой бұлай? 5 yaşa. Қанша? 5 yaşa. 5 жар. Миниш керек екен дарасан бұны? Тез Gerek değil mi? Бағасы қанша ең бұны? Bağısı 200 milyon. 200 мың сом екен бар. Gazeteden gelip yakında. Ясыдан жерге. Мынау қаратты білейік достар. Табыраның берілді екен. Жашы қанша ла бұның? Жаз 6. Жазғы 6. Бағасы қанша? 80 kem var. 180 мың кем бар. Номер айтып екен қызыққандарға. 709 000. 709 мың. 64 64 82 49. Байланышқа шығасыздар, бағалашып көре бересіздер. Қара қаша қанша екен? 400 мың? Жашы қанша бұл? Қалтар ашық. Жерде қашқалар қанша екен бұлар, е? Қанша? 150'den кем бар? Данчак пе көзім? Мына данчак екен, а? Мына данчак екен. Жаштары ше, былтырышқа.
Adam басқанға мәсті жоқ. Ne kalsın? Mınaның ба? Mınaның бағасы қанша? 120 мың, жашыча? Полторашка. Мына құлынды бері жетіледі кім? Абду! Бұндай бұл яққа тартшы. Қанша беріп айтасың бұны? Болды, шына қарап тұр, болды. Қашқа, торы қашқа, қанша екен бағасы? 170. 170 мың, жашыча? 5 aylık değil mi lan? 5-6 айлық па? Сұрағандарға айтайын нөмірді, жазғандарға. 76 mı? 140. 440. Şu nömere байланысасыздар, балаш көре бересіздер. Мынау байталдар екен? Ha? Beylер. Қаншадан болды? 85'ten kaldı. 85'inde екен бар. Мынау сіздікече? Bilmem. Жаңа ғана тұрасыз ба? Мынау боз бе ұқсайды, ақсақал? Қысыр ба? Bilmem. Gelede жүрген. Қанша екен бағасы? 80. 80 мың. Yemedem. Özgöndem. Bızıp ketken akıydı. Қанша şu beylері? Қара қашқалар. Сізден ме? Qaysı? Мыналар. Bironiki. 85'ten bunlar. 85'ten. Bunlar 80 milyon. Мынау 80. Бұлар боздай ма? O soysayan болады. Soysa da болады. 85'ten. Так. Seviyorsun. Kaç ekan uşlar? 65'ten kamı var. 65'ten ekan var. Baytallar ekan ha? 65'ten ekan var. 45'ten beri bedek. 45'ten beri bedava. Şuraya vermeye koyun. Qaysı toru satıldı hal bursa? Toru satıldı mı? Ne sattı? Kaça? 6500. 46.500. Aldık. Erkek mi? Erkek. Bak. Kaçınsa? Beyler çıkmayın. Kaça ekan var? 65 lira. 65 mi? Bulundardı göre ölç. Bulundardı göre ölç. Kança şu bulundar ülkeler? 35. Bunlar 27, bunlar 35. Varlı erkek mi? Arzan taylar eken bular. Arzanlar eken ha? Ana da kendi kırarsan. Hop. Ana olan özü tartıp koyalım da olur. Tartıldı ta. Ne üylene öken? Kız izlep jürüyor öken, anday? Ha, Kança ekan şu bulundar eken? Sizler kança ekan? Kança ekan? 40 kam vardı. 40 ming ekan var. Kança ekan şu bulundar eken? 29'ga satıldı. 29 ketdi ha? Aldınız. Buna balaga. Katta bulaqçı o'tkazsina bu meni ha? Qancha oylik ekan bu? Aylığım bilmez şu. Nemede yılda tuğan bulun boş koy. Yılda. 29 ga. Yaxshi. Ömer Karim kaldı. Şu qulunlar qancha ekan aka? Ha, taqsir. Qanchadan ekan shular? 45 diyen var, 45 'ten. 80 diyen var. Qanchadan ketdi shular aka? 46 ming. Ekovi qancha oldu shunda? 90? 93 ming. Baytallar ekan da. Aka buna to'g'ri qashqani qancha dedingiz? 80 mi? 80 mi? 80 kam var. Mau Bishkekdan Qulnoq kelgan aka o'z telefon numerini aytib qo'ying. Birga
энчи баб издегендер болсо байланышка чыгат да экен, туурабы? Айтыңызчы номерди. 501 менен 051 менен 63 87 87. 63 87 87 шуну менен байланышка чыгасыздар. Бүгүнкү чыгарылыш ушу менен соңун ачты достор.